Kajing puli ni kitab jong Ezekiel kalanong basa punyew kadekot kabanekong hadu bakandai bat kabakat ar. Utaw briu la yelam biang yang asya katengkong jong katempel. Kala kersoi napo katengkong bat katut syapang mi'i sebab hai katempel. Kalatut syarum palat ikaduan na syapang syati. Utaw briu la ra nang ta lengba ka kerdop asyatay patulay alam yang syabar syaka kerdop ka bapai syamini kawadod kabarit kalatut ya kaliang basyati dauding tau jungu utaw briu ula tau syahajar puru syarum wa syapang mingi balapha nga ban kelan ya kawadod nang ta kalakot tangkat harendang jat jonga nang ta ula tau sa syahajar puru ulapha nga ban kelannya bat kalakiw hadu kho siw jonga sa syahajar puru syu kalapoy hadu sengkahay jonga ula theo syu sa syahajar puru bat kawa kala jeliw hadu bangamla syu ban kelannya ka kilakiw palat ban syuklan lai tang da kabajingi bat laong hanga ko khonu briu piloi iya kani nang tau briu la yalam biang yang asya rodwa bandang lapoi hang ta ngaloi badon cibun ba kiding baro arliang ka rodwa ulaong hanga kani kawa katut lang bakari syamingi nang ta arsud syakatham Jordan enda katut ha kaduriaw mlu apan bange ka duriaw kat syaba kawa adut katut endon kijai meran kijai dokha harukom kawadut kan penbangnya keduriaw mlu batkat syaba katut kan wan lam jing im baro arliang kawadut kijai ding bon rukom kinmi men penbiang jing bam kisla jongki kinom telur bat kin saiso lenter kin pen saiso thamai man lau benai namarba laai yaki da kawadut kebatut na tempel kiding kin penbiang jing bam bat kisla jongki kinlong dawai kaketien jong utrai kajing puli naga gospel jong Yohanes kalanong kabasan kadekot kabanengkong hadu bakan riu. Hadin kani ladon kajing kawai niam kiju bat ujisu lalait sya Jerusalem ladon ha Jerusalem hajan kapalor lang bron kawai kapung kabadon santali kikendon ya kabalakot bet satha hakaktien Hebrew lathia aki kendon bon ba ki bapang ki matla ki deko bat ki bayap siliang ki ab baka kan ki namar teng wa ngelutrai ulawan hiar hakata kapong bat ulapen ki ya ka unong pang ubahiar nengkong hakapong hadin balapen ki ya ka ulakot na kano ka jimpang baudon ladon nang tawai briu balapang lalai paus prasnem ujisu lei bolotia angta bat ulatip bau tau briu ulapang slem kata kum tau laong hau pikwa ban kot tau bopang la jubam kurang ba ngamdon manu ban pengam ya yang hakapung hakabalapan ki ya ko kat ba ngadang persyang hiar manga waipat ulapoi syua ujisu laong hau yang joj shimra ela ka jintia batoyan markum tau briu lakon ulara ela ka jingtia batulayan kata kasngi kalong kasaban kumta kirong baju kilaong hau tau briu belakon menta kadai kasaban bat ombet bapinra jintia ulapai ketien uta balapan ko yang ngau laong hanga tora ela ka jingtia batoyan kila kali u tau briu boong yami banra ya ka jintia jume bat banian Henry New Briu belakoj syamyatho day mano naba ujisu laja lengat na pedeng upai ba belien ubayayang hangta
hadien u Jisu ulalap ya u hat haka tempel bot ulaong. Toda husiar menta bapila syaj baha. Wat le pop shu yo ngat ai ke bakham sniu hapi. Uneu briu lalej bala pentep hakirang baju badai u Jisu bala penko ya u. Na kani kadaw ila sedang ban pendek ya u Jisu ubala penko haka saban. Ka gospel jong utrai.